Dem baş hevallo em divê dersa xwe li ser divordan met diklankin a û bisekinin. Di Hollandî de hin peyv hene ku bi van tîpan diqedin em ê li ser van peyvan bisekinin. Diklankin tê wateya dengan. Di Hollandî de korte klankin hene dengderên kurt û lange klankin hene dengderên dirêj. Di Kurdî de jî wisa ye. Em ê niha li ser van dengan bisekinin. Ev a û dema ku em telaffuz dikin em wekî o telaffuz dikin lê oyeke dirêj dengdêreke dirêj divê em hinekî dirêj bikin. Em ê bifikirin ku di nav van her sê dengan da du o hene. Du o. Em niha li mînakên xwe binêrin. Li vê derê het nîvo. Ev tê wateya ast. Het nîvo. Ev nîvo hûn ê bibînin kesên ku li Hollandayê dijîn û dest bi xwendin û nivîsandina Hollandî dikin yan ji hînê Hollandî dibin ev peyv ê derkeve hemberî wan ê pir bibêjin ji ber vê ev gelekî giring e. Ev yekjimar e het nîvo me got tê wateya astê ast derece pirjimariya vê jî di nîvos. Bala xwe binê li vê derê em nabêjin nîve a û lê em dibêjin nîvo. Em a û dikin o lange klank. Em wisa telaffuz dikin. Dengdêra dirêj. Pirjimariya vê jî di nîvos. Mîrfawt. Em vê seyê tînin dawiya peyvê vê awayî em pirjimar dikin. Em li mînaka xwe binêrin. What is your Nederlandse taalniveau? Asta zimanetayê Hollandî çi ye? Li vê derê taalniveau bi serê xwe peyvek e. Ev jî ji di peyvan pêk hatiye. Em talê dayînin arê aliyekî li vê derê tenê nîvo dimîne. Em dikarin wisa jî bifikirin. Lê ev bi giştî talnîvo ye. Bila we şaşneke ev çima hatiye vê derê. Di Kurdî de jî di navdêr têne cehmev navekî nû çê dikin. Di Hollandî de jî wisa ye. Ji ber vê. Lê gelek mînakên din mirov dikare bide bi tena serê xwe jî. Lê ji ber ku ev pirs me eleqedar dike ev pirs ê derkeve hemberî we hin Hollandê ê ji we bipirsin. Ji ber vê min ev pirs bi taybetî danê vê derê ji bo hûn bizanin. What is your Nederlandse taalniveau? Asta zimanetayê Hollandî çi ye? Hûn jî dikarin bibêjin my Nederlandse taalniveau is A1 of A2 of B1. Îdî hûn di kêjan astê dabin hûn ê vê bibêjin. Het kado. Het kado tê wateya diyarî. Hekem pirjimar bikin em ê bibêjin di kados. Di Hollandî de peyvan piçûk dikin vê awayî dibêjin het kado çi ye? Ev jî ji kadoyê piçûktir e. Hinekî wisa peyvan piçûk dikin û dixwazin xweşik bikin. Lê gava ku piçûk be jî bi rastî piçûk dikin. Het kado çi ye? Ev t yê eya vê derê wekî çi ye tê telaffuz kirin. Het kado çi ye? Ze opent het kado met een glimlach. Ew bikin diyariyê vedike. Ze opent ew vedike het kado diyariyê met een glimlach bikin. Glimlach tê wateya ken. Tê wateya kenê. Mînakeke din het gato. Ev jî tê wateya paste. Bi Hollandî jê re dibêjin tart. Tart jî dibêjin. Hekem pirjimar bikin di gatos. Em seytînin dawiya peyvê vê awayî em pirjimar dikin. Helbet di Hollandî de bê awarte dema ku pirjimar be ev lîdvor jê re dibêjin artîkla di distîne. Ev jî het. Het gato di gatos. Di Hollandî de bi piranî ev geya ku em di Kurdî de dibêjin gê ye wekî xe telaffuz dikin. Lê ji ber ku peyv ev peyv ji Fransî derbasî Hollandî bûne ew peyvan xira nakin bi piranî wekî wan bilêv dikin. Nabêjin xato dibêjin gato. Het gato. Li mînaka xwe binêrin het gato is versiert met chocolade en fruit. Gato bi çikolata û mêweyan hatiye xemilandin. Ev versieren heye tê wateya xemilandinê ev werkword e lêkerek e. Wekî versieren.
تیواته خملاندنه یعنی دکوره کرنه تی دواتهن فراوت تیواته میوه شکلاده تیواته چیکولاته مینا کردن هت بیرو یک جمار اف تیواته ماسه د بیروس پر جمار ما اس دانید داویه بیوی ام لهوکا خبن هرن هاي zit achter zijn bureau en werkt aan een project. او لپشت ماسه خرونشتیه او لسر پروژه کی دخبته دو کردی دم کارم بجن او لسر ماسه خرج رونشتیه افجی شاشنه لی دوی داریم یک بیک ورگراند زای زیت او رودنه لیکر زیت نه اختر زاین بیرو لپشت ماسه خویم en werkt او دخبته aan een project project چی تی وته پروژه هت رولو جی تی واته کردانک ام نابجن رو او ل ا او لیم دبجن رولو het rulo de rulos ام لمينا ka gebneren zij gebruikt een rulo om het deeg uit te rollen او کردانک جبو هویر وک بکارتینه rollen werkwoorden تی واته وکرنه گروور کرنه het deeg هویره zij gebruikt او بکارتینه او دخبتینه اف لیکر gebruik بخو gebruiken توی واته دو کردی داجی امجرا دبجن کردانک لهرما واچه دبجن هم دکارن دبش شروعه دبنویسن het شاتو افجتی واته قصر یعنی گلهی پرجماریا و شاتوس het شاتو staat majestueus op de heuvel شاتو یعنی قصر ام دکارن ببجن گلهجی به هیبت لسر گر رادوسته majestueus تی واته به هیبت de heuvel تی واته گر نچیا لیجیا بچوکتره وکی گر میناکه کدن het plato evjiti vate zozan de platos zozanan evji perjemar op het plato liggen verschillende lekkernijen de zozanan kharnen jur bejur en betam hene verschillende lekkernijen Tewate kharnen jur bejur en betam. Op het plato liggen verschillende lekkernijen. Het tablo. De Hollandida jwet tabloera schilderij debejin. Beprani schilderij debejin. Le yenko debejin tabloji hene helbet. Perjemaria veji de tablos. Het tablo aan de muur brengt kleur in de kamer. Tabloya ser diver rang de odeyim. Bu kurdî hûn ji vera çi dibêjin hevalin? Hûn dikarin di beşa şîroveyê de binivîsin. Wekî menzera dîmen tablo. Bi Holandî dibêjin schilderij û her wiha dibêjin tablo jî. Lê di kurdî de çi dibêjin? Hûn dikarin binivîsin li herêma we. Mînakeke din di Bordeaux ev navê şerabekê markeyeke pejmariya wê hewce nake ji ber ku gela ku hûn li înternetê binherin hûn ê peyda bikin bi rastî min dît wêneyê wê xweşik xuya dike The Bordeaux wine schmeckt heerlijk bei het Avondeten şeraba Bordeauxê bi şîvê re xweş çêdibe het Avondeten tê wate şîvê heerlik tê wate xweş ev لیکر بخو سمکنه تامکرنه توی واتی بیوا بو توی واتی خشک چلنگ بدو جبو میران تی بکار آنین بو هلندی جویرا دبیجن knap ج میران را دبیجن knap گلا کو بخوازم ببیجن میرک knap de knap man dبیجن لیل داری بوجی هیه و بوجی بکارتینن De boomman loopt gracieus door de kamer.
Mêrkê bedew yan ji mêrkê çeleng li dora odeyê bi narînî dimeşe. Xiraşews ev peyveke tê wateya narînê. Lopen meşîne tê wateya meşînê. Diman ev man tê wateya mêr. Lê ev mêrik li vê derê nameşe ji ber ku min wêneyekî wisa peyda nekir. Li vê derê sekînê li derva dinêre û telefona xwe dinêre. Divê bimeşiya lê mixabin me wêneyekî wisa peyda nekir. Mînaka herî dawiyê di şapo. Di şapo ev e, eva li serê vê jinkê ye. Pirjimariya wê jî di şapos. Di Kurdî de jê re çi dibêjin? Fotêr dibêjin. Evalno ev şapo bi piranî di kültûra Ewropiyan de heye bikartînin. Li rojlata navîn jî êdî bikartînin. Zezet har şapo op en stapt narbautin. Ew şapoya xwe li xwe dike û derdikeve derve. Zezet har şapo op. Ev op zetin bi xwe verk borde lêkereke. Har şapo şapoya xwe ev stapin jî bi xwe serê xwe lêkereke. Dema ku em wergerînin Kurdî wate derketinê dide. Stap em vê tê jê bavêjin bi xwe tê wate gav. Stapin yani gav avêtin derketin tê wê wateyê. Ev bautin jî derve ye.